Saturday. Tanggal. 20 of November 2021. Apa lagi lah? Azra, Saudara, Dia, Fatima, Firuza, Jihan, Juliana, Hanifah, Nahia, Siti, Naila, Najia, Naura, Najwa Rani, Rahila, Rahmatina, Saiza, Syafika, Widiatun, Mintahu. Well, my students, are you ready to study now? Yes. Okay, if you are ready, I think it's better for us before we start to study. Let's pray together. Now I will show you a video. Please attention. Look at this slide. Okay. Now I want to ask you, what do you think about this video?
Information report. Information report. Oke. Information report itu berhubungan dengan advertisement ya. Jadi kalau information report itu memberi apa? Melaporkan informasi. Kalau advertisement itu memberi informasi. Jadi ada kaitannya ya, related ya. Oke. Now we are going to discuss about this material, this lesson. Adalah suatu gambar, but those points. Okay, in this session, we will study about social function first, and then text structure, then language, feature, and example. Okay, for first, I want to ask you before I tell what is advertisement. Who know what is advertisement? Siapa yang tahu? Apa itu advertisement? Siapa yang tahu? Tadi udah kita bahas dan nonton. Apa itu advertisement? Iklan. Apa lagi? Iklan. What else? Okay, now I tell you what is advertisement. Okay. An advertisement is a picture or set of word or a short film which is intended to persuade people to buy a product or use a service. Jadi, apa itu advertisement? Iklan lagi. Picture. Oh, picture. Sebuah kata-kata ataupun film ya, film pendek yang bertujuan untuk apa? Persuade. Mengajak orang-orang untuk membeli sebuah produk atau menggunakan jasa. Ya, untuk mengajak seorang untuk membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa. Oke. Sometimes there is also an advertisement which inform about a job or a given ya. Jadi kadang-kadang iklan itu juga menginformasikan tentang Pekerjaan. lowongan pekerjaan ataupun acara. Okay, you understand? Yes. Okay, now function or purpose of advertisement ya, fungsi ataupun tujuan iklan. Yang pertama apa? Tolong baca sebentar, please read. Baca. Ya. Jadi tujuan pertamanya apa? Mempromosikan produk atau jasa ya. Nah, kemudian untuk meyakinkan orang untuk membeli membeli produk dan menggunakan jasa. menggunakan sebuah jasa ya. Next, kind of advertisement, jenis-jenis dari Iklan. ya. Yang pertama ada advertisement of food and beverage ya. Iklan apa? Tentang makanan dan Cemilan. minuman ya. Beverage itu minuman.
event. Or event ya. Lapangan pekerjaan kan? Acara. Ya. Okay. About kind of advertisement, any question? Miss, I don't understand about structure of advertisement. Structure. Oh. Now we will show you structure of advertisement. Okay. An advertisement usually consists of for the first name of the product or service. Ya, jadi ada structure dari advertisement itu yang pertama ada apa? Namanya, nama produk atau jasanya ya. Kemudian the second, the selling point of the product or service ya. Titik penjualannya itu apa? Ya, atau pelayanannya. Terus apa lagi? Address or persons or site ya. Alamat, kemudian kontak orangnya ataupun situs. And then procedure of ordering or buying ya. Apa nih prosedur? Cara memesan ataupun membelinya. Dan lagi ada apa? Dalam ini silakan. Diskon or commission. Okay, now I will show you the example about structure of advertisement. Name of the product. Yang bisa lihat tanda panahnya itu berarti nama produknya ya atau pelayanannya. Terus apa lagi? Diskon or sales information. Ada yang bawahnya? Terus the selling point, the product or service ya. Apa saja yang ditawarkan oleh iklan tersebut ya, produk tersebut. Terus yang terakhir ada apa? Address or site. Yang mana dia? Ada slide-nya, ada phone number. Sekarang kita lihat contoh lainnya, ya. Name of product. Nah, yang mana dikatakan nama produknya? Ordering, ya. And then procedure of ordering or buying, ya. Nah, yang itu. Terus apa lagi? The selling point of the product or service. And then information. For the last, address or person or site. You understand? Yes. For this example, do you understand? Yes. Okay. Now we will continue to discuss about language feature of advertisement text. Nah, apa itu language feature of advertisement text? Unsur bahasa, unsur kebahasaan dari iklan. Okay, good. Apa saja di sini? Yang pertama ada apa? Interrogative sentence. Yang mana? Sini coba kalian lihat. Ini ya yang pertama, need laundry work done. Ya, itu kalimat tanyanya. Kemudian persuasif. Persuasif lanjut. Apa itu persuasif? Kalimat apa itu? Ajakan ataupun membujuk atau merayu supaya menarik perhatian si pembeli atau si pengguna jasa ya.
Kemudian ada imperative sentence. Apa itu imperatif? Kalimat apa ya? Imperative sentence. Kalimat perintah. Yes, kalimat perintah. And then positive adjective. Yang mana nih kalimat perintah itu? Call us bukan use call us. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Dulu telepon di sini ya. Terus yang terakhir ada positive adjective. Ada apa adjective itu? Kata adjective. Kata sifat positive adjective ya. Apa itu kata sifat? Adjective ya. Berarti kan kata sifat yang bersifat positif untuk membujuk si subjek ya. Kemudian ada advertisement text. Ada juga compound word ya, yaitu gabungan dari kata-kata seperti yang di atas ini. Reachable, emergency, LED, light, bulb. Apa artinya? Ya, Ramatina. Lampu LED. Lampu LED apa nih? Darurat. Ya, emergency itu kan darurat ya. Lampu LED darurat yang akan hidup ya setelah dayanya lemah, dia langsung otomatis hidup ya. Kemudian ada persuasive language ya, seperti tadi. Apa? Ya. Kalimat ajakan, bahasa ajakan, persuade ya, membujuk. Jadi untuk membuat pembeli itu merasa tertarik, maka dalam sebuah teks tersebut harus ada apa saja? Penjelasan. Ya. Memberi yang pertama ada informatif ya. Kemudian udah di clear. Ya? Jelas. Terus apa? Catchy. Kemudian kreatif ya. Okay, about this lesson and equation Miss, I don't understand about the structure of advertisement. Can you tell me? Okay, structure of advertisement. Ya, jadi struktur itu tata bahasa. Ya, tata bahasa ya. Semua materi bahasa yang di situ ada tata bahasanya, ada unsur kebahasaan tadi ya. Seperti contohnya dari surat ya. Kalau surat itu kan ada strukturnya, ada strukturnya ya kan. Ada openingnya, ada kontennya, and then closing. Sama seperti advertisement juga memiliki strukturnya. Apa aja yang ada di advertisement? Name of the product. Nah, contohnya seperti yang itu ya, yang ditunjukkan pada panah itu. Terus apa lagi? Terus discount sell information. And for the last address or contact person or site. Yang mana? Paling bawah di sini ya. Get in touch with us. Okay. Understand Rani? Yes. Any else? Understand? Yes. Okay. Any question so far? Yang lainnya ada pertanyaan lagi? No. No question? No. Okay. If no question, now I will give you a test. But before, I want you to make four group. Okay. My student, please attention to me. Kalau perhatikan ke depan semua.
paling atas ini untuk task 1 ya. Tes yang pertama ada di halaman 127, page 127. Compare. You must do compare, membandingkan. Similarities and different, persamaan dan perbedaannya antara picture 1 dan picture 2. Paham? Do you understand? Yes. Okay. And for the task 2 until task 4, you can look at your paper. You get it? Okay. You just to answer this question and then write on the origami paper and then stick them on the cardboard. Okay? Do you understand? Yes. Okay, if you understand, happy working. I give you 30 minutes. Good job. Now I want you to present the result of your work. For the first, I want to call group 1. Please come here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I want to present our work about this one. The similarities. Picture 1 and picture 2 have the source to promote something. Oke, stop. Oke, ini yang teks 1 itu tentang similarities apa tadi? Persamaannya. Yang pertama apa dia? Picture 1 and picture 2 have the source to promote something. Ya, picture 1 and picture 2 sama-sama tujuannya apa? Untuk mempromosikan sesuatu. And then, Picture 1 and picture 2 have conjunction and proportion. ya, di iklan pertama sama kedua sama-sama mempunyai apa? Conjunction dan Preposition. preposition. Next. Picture 1 and picture 2 have compulsory form. Ya. Jadi picture 1 and picture 2 sama-sama mempunyai a good selling point. Kemudian apa lagi ya? Different. Picture 1 promoting product. Picture 2 promoting a service. Ya, perbedaannya ya, different between picture 1 and Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for group 9. Okay, now I want group 2. Listen your work. Waalaikumsalam warahmatullahi
advertisement is a picture, set of word, or a short film which is intended to persuade people to buy product or use a service. Yeah. Sometimes advertisement inform a lot, job and event. Okay. Clear? Do you understand so far? Yes. Any question? No. Okay. If no question, I think enough for today. But don't forget to learn more at your boarding school. You should learn about next activity. Okay.